Fenvik, Smajić. Evo Mance. Divan udarac i 2-1! Cvetković, Janković i odličan pas za Mrkelu. Skočio je Gudelj tamo, Gudelj još jedan put, Gudelj i gol! I vratar je bio nemoćan. Baljić. Čurić. Baktić. 1:0. Izvrsno je loptu uputio Baljić. Zahvatio je igrač sa brojem 4 Laslo Distul. Tamo se Đurić izborio, leđima odbio loptu, pa je još jednom mađarski igrač tamo samo dotakao i u čitavoj ovoj gužvi Baktić se najbolje snašao. Zvižde čitavo gledalište. Bilo je tu i zahvata sa rukama. Pogledajmo to još jednom kako se zbilo. Hajduk vodi sa 2:1. Prekaži. Za nekoliko minuta. U općoj gužvi javili su mi iz reportažnih kola da je netko stao na kabel, da ga je izvukao. Na usporenoj snimci nismo uspjeli vidjeti što se događa. Asanović 1:0. U stvari Boris Gudelj je prodro s desne strane, fantastično je dodao i Asanoviću nije bilo teško. Desnica. Radmanović. Pegić, u sredini je Mataljan. Pegić. Sjajan udarac Pegića. Pola sata će taj zgubitak dati više snage Riječanima. Ne toliko fizičke koliko one psihološke prednosti da konačno svladaju kompleks velikog i uglednog protivnika. Desnica. Radmanović. Pegić, u sredini je Mataljan. Pegić. Sjajan udarac. Taj zgubitak dati više snage Riječanima. Ne toliko fizičke koliko one psihološke prednosti da konačno svladaju kompleks velikog i uglednog protivnika. 5 minuta prije kraja prvog dijela. Vodstvo Rijeke protiv Reala 1:0. Juričić. Tičić. Radmanović. Mataljan, Juričić. Pegić. Mataljan između dvojice Štilike i 2:0. 2:0 Mataljan. Kako je sada Mataljan na to vrijedi vidjeti još jednom, pa možda i više puta. Iza leđa je osjetio da Štilika, igrača koji je takvih teških utakmica odigrao bezbroj. Oslobodio se samo za trenutak i to mu jeste osnovna karakteristika da se zna za Sada Savičevića ponovo. Savičević! Bravo Deljane! Gol! 2:0 za Crvenu zvezdu! Pogledajmo još jedan put. Takvog majstora Evropa nema. A sada čujte poklič prepunog stadiona. Jugoslavija. Ali još se igra. Još 13 minuta do kraja. Vrstić. Pegić. I 3:0. Pegić 3:0. Primio je sada Miguel Angel zgoditak iz velike udaljenosti, ali to nas uopće ne smeta. Pegić, Rijeka vodi protiv Reala sa
3:0, zato što nije stala napadati, zato što se nije pomirila s onim vodstvom od 2:0 i samo tako, sa jednom maksimalnom hrabrošću, moramo se podsjetiti one utakmice naše reprezentacije u Leipzigu. Dakle, Bajović. Milojević, Milko Đurovski, prodor Milka Đurovskog, prilika za Partizan i 1:0. Milko Đurovski. 15. minut, majstorija Milka Đurovskog, njegov 4. Evrogol ove sezone, golgeter, fudbaler koji ne trči mnogo, ali je uvek opasan po gol, naročito kada se nađe u 16-tercu. Pogledajmo to još jedan puta. Goran Milojević do Milka Đurovskog, prodor po desnoj strani i majstorski potez Milka Đurovskog iz teške pozicije. Jedan udarac za Partizan. Svi igrači Partizana sad u 16-tercu. Rome Vermezović, Vladislav Đukić i... Udarac za Partizan sa leve strane, a treba reći da je Partizan oba svoja pogotka postigao upravo iz ovakvih situacija, iz prekida igre, kada su Vladislav Đukić i Vermezović postigli golove. Vučićević. 3:1! I treći gol fudbaleri Partizana postigli su na isti način. Goran Milojević. Gledajte, centar šut Vučićevića, najveći u skoku Goran Milojević. Da vidimo, Goran Milojević, 3:1. A determinada altura tentou ficar com ela, foi realmente pouco aconselhável e aqui creio que vai nascer o golo exato. É remate espetacular do Tzerin, mas com um lance que me parece poderia ter sido evitável. O Mário Jorge não terá entrado a tempo neste lance que começou lá no lado esquerdo. Ali nota-se exatamente o Mário Jorge atrás do adversário e depois cá do lado direito o cruzamento do Cvetkovic e o Tzerin.